කතාවට නම් කියනවා මට මුළු ලෝම ඔබයි කියලා. ආදරේ අසීමාන්තිකයි. ඔයා වෙනුවෙන් මැරෙන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ ජීවිතේ ඔයා වෙනුවෙන් මට කරන්න බැර දෙයක් නෑ කියලා. ආදරේ වෙනුවෙන් මැරෙන්න හදන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරාට පස්සේ ඒ මිනිස්සු තමන්ටත් හොරෙන් ඒ ආදරය දාලා පැනලා යන අවස්ථා අනන්තව තියෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. ගැහැණියෙකුගේ ආදරේ මනින්න පුළුවන්. පිරිමියට ඇත්තටම සල්ලි නැති දවසට. පිරිමියෙකුගේ ආදරේ මනින්න පුළුවන්. ඒ ගැහැණිය අවලස්සන දවසට. නියම ආදරය කරන පිරිමි කවදාවත් ඒ හදවත දාලා යන්නේ නැහැ. නියම ආදරය කරන ගැහැණු කවදාවත් සල්ලි මත ආදරේ මනින්නේ නැහැ. ආදරයට රූපයක් නැහැ. රූපයට ආදරය කරන තැන ඇත්තටම ආදරයක් නැහැ. තේරුම් ගන්න. ආදරය තියෙන්නේ ළඟ ඉඳන් පැටලෙන අත්තර නෙමෙයි. දුර ගියත් හැමදාටම නොබිදෙන හිත්වලයි. என் வாழ்வில் சுகமாக ஏதும் இல்லை நானும் என் கண்ணீரும் ஒரு தாய் பிள்ளை சமுதாயம் என் பங்கை தரவே இல்லை தடியேந்தி நான் கேட்டேன் தடையே இல்லை தடையே இல்லை தடையே இல்லை சொந்தங்கள் என்னை பார்த்து சுமையென்றது இன்பங்கள் என்னோடு பகையென்றது துன்பங்கள் என்னை வந்து சுடுகின்றது துப்பாக்கி எனக்காக துணை வந்தது துணை வந்தது என் வாழ்வில் சுகமாக ஏதும் இல்லை நானும் என் கண்ணீரும் ஒரு தாய் பிள்ளை சமுதாயம்